Nasib keberanteman duwe demenang raupi yang dagang pindah tega sirap pancen tega hianat cinta apa sih sengaja nyakiti kita rasa isin campur wirang gepuk ning badan sundui demenang rampi wirang kadari ayah pindang deres pindang lauk mas pindang japu pindang sapu-sapu oge-oge ayah dianyuk Cino pernah jaluk gelang Cinderella bobok celengan memasak kita wong langka rela korban jiwa raga dilawani dagang pindah ora isin ora wirang tapi apa sing terima lala wirang sing tekrasa enda sekoyoan kabeh demenan selingkuh baik laku ora katon dalan akibat peteng di lengan sampai hilang nafsu mengat dilarang demenan ati sun rasa nilara kecewa gawe nelangsa rasa isin campur wirang gepuk ning badan sundui demenan rampi wirang
dari benar. Cino pernah jaluk gelang, cundrila bobok celengnya, rumah sakit wong langka, rela korban jiwa raga, dilawani dagang pindah, ora izin ora wira. Tapi apa sing terima, lara wirang sing tek rasa. Nasib nda sekoyoan kabeh, demenan selingkuh baik, laku ora katon dalan, akibat petendelengan, sampai hilang nafsu mangan, dilara sing demenan, ati sun rasane lara, kecewa gawe langsa.